Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bitero biri kuvugwa muri Mwenga ndetse n'ibitero bya gisirikare bikomeje kuvugwa muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubura kuri uyu munsi. Ese bigeze he? Byose ndaza kuba ngenda mbikarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku kuri k'umubare bivugwa ko waba waraje kuba ugenda ugwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mirwano imaze iminsi ibera mu misozi miremire y'umurenge, dore ko iyi mibare yaje kubigenda ijya hanze nyuma yaho haje kuba hagenda hakwirakwizwa ibihuha by'imibare myinshi ibaho n'itarigize ibaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje, ari nako abanyeshuri b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangira ibizamini. Ese hano mu bwoko bw'abanyamurenge ibyabo bigeze he? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu, ndetse n'andi makuru yose ndaza kuba ngenda nyagarukaho gatanu kuri gatanu. Nyuma y'ama operasiyo yagiye aba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje kuba bigenda birushaho gufata indi ntera, nyuma y'uko haje kuba hagenda hasohoka ko ari imibare myinshi y'abantu baguye hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bo bakomeje kuba bagenda babitangaza, cyane bitewe n'imirwano yagiye iba umunsi ku wundi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri ibi bice byaha muri Minembwe. Iyi Minembwe ni imwe mu bice bivugwa ko yagiye igwamo abasirikare batari bakeya mu minsi yagiye itambuka, dore ko haje no kuba hagenda habamo ukwigaranzura cyane muri ibi bice. Ukuri rero guhari nuko mu birwano yagiye iba mu cyumweru cyagiye gishira, amakuru aturuka mu bice bitandukanye bya Minembwe aravuga ko imirwano yamaze icyumweru kirenga yahuje ingabo za FARDC iz'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo ku ruhande rumwe ndetse na twirwaneho na M23 ku rundi ruhande, yasize igihombo gikomeye ku mpande zombi, yaba igisirikare cy'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse na FARDC. Aya makuru kandi akaba avuga ko icyo gihombo cyagaragaye cyane ku ngabo za M23, bivuga ko nibura zaba zaratakaje abasirikare bagera kuri 86. Nubwo aya makuru ataratangazwa cyangwa ngo yemezwe n'inzego z'ubuyobozi ku mpande z'umutwe twirwaneho na M23, bikaba bivuga ko n'ingabo z'abarundi zaba zarahatakarije abasirikare benshi cyane, bitewe nuko hagiye hagaragara imodoka ndetse n'indege zatwaraga imirambo mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko abaturage benshi bakomeje kuba bagenda babigarukaho. Umwe mu basirikare ba M23 atashatse ko amazina ye atangazwa yagize ati igisirikare cy'inyeshyamba za M23 twatewe cyane n'ingabo z'u Burundi, mbere y'uko tubasha kuba twagenda twiregurupa ndetse tukaza kuba twabona n'umusada wo kuba twasubiza inyuma aba basirikare b'igisirikare cy'abarundi ndetse ni special force y'abahibu y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko batugabaho ibitero bakatwambura bimwe mu bice, nubwo twaje kuba tugenda tubigarura. Ku rundi ruhande navuga yuko twatakaje abasirikare, dutakaza n'intwaro nyinshi, ikindi kandi tukaba twarakunze no kuba tugenda tubigaragaza umunsi ku wundi. Ibi ngibi rero akaba ari umwe mu basirikare
abigarukaho yemeza yuko nyaboneka baje guhura n'uruva gusenya. Yakomeje avuga ko ingabo z'u Burundi zari zahagurutse zigamije kugenzura cyangwa gufata Minembwe, ariko zahuye ngo n'uruva gusenya ubwo aba barwanyi basubizaga inyuma ndetse babonye n'umusada wo kwirwanaho. Uyu musirikare watwirwaneho nawe kandi yavuze ko nibura muri twirwaneho haba haratakaye abasirikare bagera kuri 20, ndetse ariko we yakomeje anemeza yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'abarundi naho haba haragiye hatakara cyangwa se batakaza abasirikare batari bakeya. Nubwo ibi ngibi bakomeza kuba bagenda babivugwa, kandi hakaba hari n'ukuri kugenda kuvugwa yuko nyaboneka ibi bitari byabasha kuba byajya mu buryo, dore ko ingabo zarapfuye yego, ariko ngo ntizarasanaga amabuye. Uko umutekano umeze hano muri Mwenga hageze havugwa amakuru menshi agiye atandukana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu bice bigize teritwari ya Mwenga n'iya Fizi hakomeje kuvugwa ibikorwa by'imirwano n'umutekano mu gace kitwa Muduhoko ko mu nkengero zaho, aho amakuru aturuka mu baturage n'abakurikirana ibibera muri ako gace agaragaza ko ishusho itandukanye n'iyo abantu bari kuvuga. Nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice by'Itombwe muri santere ya Tombwe abivuga, bivuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo rigizwe na FARDC n'ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo ryagabye ibitero mu gace ka Muduhuko. Aya makuru akomeza avuga ko abo basirikare baturutse mu gace ka Mikenke kari muri segiteri ya Itongwe muri teritwari ya Mwenga. Aka gace kandi ko Muduhoko kazwi nk'akarere gaherereye hagati y'imipaka ihuza teritwari ya Mwenga ndetse n'iya Fizi, hakaba kamaze iminsi kavugwamo ibikorwa by'umutekano muke. Ni imirwano yagiye isubira inyuma mu bihe bigiye bitandukanye. Ku rundi ruhande hari amakuru yavugaga ko imirwano yabereye ahazwi Puwe Zero, ariko amakuru atugeraho akaba yemeza ko ndetse anagaragaza ko imirwano yabaye uyu munsi nubwo biri kuba bigenda bikomeza. Amakuru akomeza agaragaza ko ku munsi wabanje umutwe wa M23 wari wesubije inyuma ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu gace ka Mikeke ka mu burasirazuba cyane cyane bwa santere ya Minembwe. Bikaba bivuga ko bamwe mu basirikare bari muri iryo huriro baje kuba bagenda bajya mu gace ka Puweti Zero kwigurupa kugira ngo babashe kuba bagenda basubira cyangwa se basubiza ibitero inyuma ndetse no kwigarurira utu duce baje kuba bagenda bamburwa n'ingabo z'umutwe wa M23 nk'uko bakomeje kuba bagenda babigarukaho. Mu gihe kandi mu yandi makuru u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwiyemeje kwihutisha igihe cyo gucyura impunzi, cyane cyane dore ko ari ibihugu yaba igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo hakiri impunzi z'abanyarwanda ndetse ni impunzi z'abakongomani zikaba ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Major General Albert Murasira yitabiriye inama ihurirwamo yahuje u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwita ku mpunzi HCR, akaba yari agamije kwihutisha icyurwa ry'impunzi ku bushake. Iyi ni inama yabereye Addis Abeba muri Ethiopia. Muri iyi nama u Rwanda na Kongo Kinshasa na HCR baganiriye ku buryo bwo guteza imbere gahunda yo gutahuka ku bushake n'umutekano mu cyubahiro, kandi hashingiwe ku makuru ahagije ku mpunzi ziri muri ibi bice byombi. Itangazo ryasohowe nyuma y'inama rigaragaza ko u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo byombi byakiriye umubare munini w'impunzi. Repubulika na Demokarasi ya Kongo icumbikiye impunzi n'abasaba ihuriro ry'abanyarwanda muri bo
cyane cyane ku rundi ruhande u Rwanda rucumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro b'abanyekongo bagera ku bihumbi 84,456. ni mu gihe abanyarwanda bagera ku bihumbi 19,628 muri bo ibihumbi 75 bakaba barakozweho igenzura ry'ibikumwe n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko byaje kuba bigenda bishyirwa hanze na raporo. Impande zombi kandi zikaba zongeye gushimangira ko gutaha ku bushake ari inzira y'ingenzi mu gushakira impunzi ibisubizo birambuye kugira ngo kugira n'uruhare mu kubaka amahoro n'umutekano muri aka karere turimo. Muri iyo nama kandi impande zombi zashimye intambwe imaze guterwa mu gucyura impunzi ziri ku butaka yaba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iziri mu Rwanda. Hatangajwe ko kuva Mutarama 2025 abantu 8,394 bamaze gutahuka mu gihugu cy'u Rwanda ku bushake no mu mutekano, harimo 2,347 bageze mu gihugu muri uyu mwaka wa 2026. Hakomejwe ko iyi gahunda igomba gukomeza, aho intego yashyizweho ari uko abantu 10,000 bazaba bamaze gutahuka ku bushake bitarenze uyu mwaka. Ku bijyanye n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, impande zombi zavuze ko gahunda yo kwisubiza mu gihugu cyazo itaratangira. Hanzuwe ko guhera 2026 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izagena uduce twibanze tuzabanza kwakira abazatahuka hashingiwe ku bushakashatsi ku bushake bwo gutaha ndetse n'amakuru ajyanye n'aho abantu bakomoka atangazwa n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi gahunda ibaye mu gihe ibihugu byombi bikomeje gushakisha ibisubizo byibanze ku bikomeje kuba bigenda bisohoka ndetse no kugabanya impunzi zikomeje kuba zigenda ziyongera muri ibi bihugu. Bigaragara yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba kigenda cyohera cyangwa se impunzi zacyo ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ziba nyinshi umunsi ku wundi.